Kazan Gahaya. You could chief leading Pasalam Salushit delay. Rawi Changapang and I, Kanganaring Pai Jang Pai Kerr in Satsla Gaya Kana. Ili Avava Chung Zang delay. Yaron La Chung Zang Babam delay. Now Rana Yam the Kerr. Ari Hang Hai that Ishava Rawi what was selling in the Sangli Zangli. Kachi Tabai Saki. Ava Vangra Kakatsangi, Kachi questions up by Ishava, Jerkalu, Uncle Leo, the music Shimang, Hampashi, the testify Sanika Ishava Kayangre shock Leo, the some Manglaka Unjing's high, the itum the Gaili Hangnika Jimaningaka Ishava. Every Rawi nay, Jacob Bangsats and Sigrimene. Rawi Van Kaka high, I wish Rukachi here. Kick Kamsats and Sigler Rawi Van Mititi. Kachi Avava, Sasa Niglo, Chipachina Kamatai and Itum Lilara, Itum Timaman, Itum we now talk a Kanya shop. She will testimony Shaki Samaman, like Bamgishini. Are we he? In a single program manner, Aji in a hilly copy Tasang from program by Hitoka. Natai, Jan Angatorchi in a Kakopli workplace discipleship, the Iwi program Palitzang. Jan Ari issue by Hilitayang, Jan Ari tight. Kachi Maramli Zangajine. Kangaran Sal Garauda. Tied Achimatuilapai, Akamamatuilapai, Kumtarawi Matuilapai, Atam the Karmasavli mane. Are we Jilatai? Armajilatai? The Achang and Duilago and the Mirashum, which is how the Hiva, Itam Gutong and a thing as the topic. Jana, Hipahi Ari Satitiaura, Hiwi Maramli, Chungshita. Deuteronomy scholar aga Mata Lagana commentary Pilaka JPS commentary Kapilaka Aming Saklaka Akalisai Ali Mr. Deuteronomy, the nickname scholar being Hoi. Akaliva, she got ties with Maramli Matui. Akaliva, she got ties with Maramli Matui, Jena. Kajigatana, Hipa Hilila, Mr. Tight, the Gohongavai. Kahia, Hamplungi, what? Mahang Aka, Katata Shaura. Mashaka, Katata Mura. Mamiaka, Church with Missioning at the Savaura. Chivangina, Hamplungre. Taisi Tais Kachiwi Tripa. He Bible 40 times. How much is she the Sampame? Chewing a chili, item with singular 17 times, plural 23 times. Mukatatum shida. Marak Kaliva, tight the Hangavai. Marak Kaliva, tights the Taisi Mong Kanigatumena, Pachunka upon Chunka in a Kuria by Hauta, Dong a Chikurup room laga, Goho, Shichin Haila, Sampapame. Chewing a chili, Taisi. Bible Larik Trata Aka. Listen, Pangre. Chewing a jolly just shut in a Old Testamently. Katum hina New Testamently Sampangre. Arahi Kiwanga in a Katata Kaklari Kigla Shaka. He could you in a good Maasar
Rồi. Hi cái chuyện nó cái shock là giả cơ. Tại là cái này hi. Atum yao me có hom ping na. Cái shock cái răng cái sao đàn li. Ava shock man je na. Yao hi. Aka shock man. Aka shock segai khani. Shock segai atum mi ya hom ting je na. Chỉ là cái thum. Mati. Hanga. True. Kathara baji. Everywhere. Phải cái shock này, chế này như cái khởi ba, kathara ba chi, cái gì, cái arion item này chỉ chuyên được lấy đi ba chi vợ, chỉ cái khởi ba nó cái tiêu cái evolve sai, chế này, sao cái sâm măng là thara chi, cái phùng rồi, thara vili cái chi, như rồi, cái chi general concept ba này, item ari hi chỉ chuyên được lấy, hili cái thêm thằng mấy lần chúng có số hậu thấy cái quy là bong cái tay người ta được lấy hậu chỉ hậu đó tay gì mì rớt cầm mì rớt chỉ cái ta khi mà mày maram li mì rớt net income mấy là sao nhỉ cả gross income mấy là sao nhỉ cả sắp xỉ tôi cái sao bình bằng sắp xỉ tôi mất sao bình bằng nữa cái tung à sắm cái phần cái tung à hi nào ngã ra bình bằng là khang tây bình bằng là sa lây bình bằng là sam bình bằng là ít hôm mới murup bình bằng là EMI sản được cái là mất quý sốc rằng là cái sắm phần cái tung à chứ nè 10% hi mi ra chỉ là gross income mới là quý sốc rồi net income mới nè chỉ có salary we tuition we khang tây we EMI we nên là chúng thằng mobile phone EMI nó khai bả chỉ rằng laptop we cái tông cái số cái là cái ung cái tài bả chỉ chịu nè thà bả chỉ cái số rồi cái chung nó chỉ bả chỉ rất ngay cái thằng yang say ác sĩ tới yang say challenges cái chung cái gì chung cái trái li ít trong nữa mà đi phăng à yang cái vai sa se khare pa hi li cái thùng yang vai sa se khare pa hi tai season all the semen law therefore New Testament believers need not tithe the khang wat tai se all the semen we ai in li cái chẳng da chỉ shurao da ana ai in fulfill sao da ithum ma chỉ mong yon pai li mane chế nó thật cái cha nó mi khang ai chỉ mi ki chỉ mày the khang le kho khờ hi li bab tang sa ki jipan ithum bab da bong ki jipan ki khlo ja ka tai chi va ai in mara rang go we na practice ga ya what sa kho tai chi va Israel now ping na masa rang go we na ancient Near East cha ka ari ithum na matai la ga na Iran Iraq Syria chỉ có thao về Egypt là chẳng được chỉ area li pandak le mi European hina tai chi exercise sa gì ka atomic shock chẳng pa cái là sa cái giá ka au ngân crop au ngân com quỷ đó au ngân li otom ngân được le ya au pom li pom được le ya ping cái thằng ping na khui là cái chi mà ra nào ping rồi mấy nào ping cái chạm không ai ping li yao cái gì chế na cha là cái vào ngờ pin li khorom này, tai là cái à maram akaba, maram khani, mà tai là cái maram khani này, khi vang na cha là cái khorom máu cái là nào pin li cha khờ, ngờ na cái gì đó, malung cái vật, tùy baro đó, chỉ ba chỉ li vasa đó đâu lo, chế cái nó vật thiệt hay, khi ba cái ngờ không chỉ li mang cái cả bài này, khờ, chỉ vang na, nó li thiêng sắc sa chỉ là, ring sắc sa chỉ là, ngờ bằng li lấy. Nâng awi azing kumung azing li pom dele le kain tang da number 1 ka khane li ana nali ka cham ngai ping li mi cha mi mang le ka atumi mi ring pai ka vai kum pai ta ka she ka cha shan mai chon mai ngarin le ka ok thi ka vai jaw da ana phawi le ka pamau da ava mi rin khamia ok pe khang sak ka she ka cha yaw khamia sao da aliva
rasa de khokrong ni ung nau ping li jang ara hi Israel nau ping na Moses mararang laka Moses we ayin ji ma mirang laka Abraham we thode na he adopt sao ki laka practice by he Israel nau ping jai le sapok jing first tais Bible li khyang tharani tumna Genesis chapter 14 verse 20 li sampang re he Moses we ayin ma mirang sa ji ko ko jatam li Abraham na rai va laka yui khuyai ta ngapon kui laka yang shue pingwi ali khang song pingwi ot thon thang khui ung laka ka hai chi Melchizedek pa chili adam ran chi we pamon pa chili ung laka ana sam ka phang ka tong a chi we akhum thrawili abavi misari chi akasam phang dale jo ara hipa hina ka chi thei ka chi pa ba Moses we ayin mararang ka taisi practices ai chiwi ka khane ba jina Genesis chapter 28 isam phangre verse 22 chili Jacob na amma we na yam chatle laka ana berali khang shi chai batel ta ka ana berali a leili ta ka thai na kharjan ji shammai ta ta khwai chang ar ma program khang thai lei chao ta ka shammai ta kupsang khwai sa se jena chili ana rali khang shi chai jena kiwang la ja ka ra na na ili ngi yurmi ta so mi ta hidata mata la na hanung sak akha ina sam ka phang ka tong ili matai ka sang maya sang khang sak ka tong wi akham thrali abav hi na wi wang sar ta khang shi chai ara ji thai laga itum na Genesis ko Exodus ka kali Exodus liwa macham ayin ne jai ka changkat hipa he core value of the law of the Mosaic law nei ji si ka ja Exodus li sang mrau chi kha chi li ma chang thori jena numbers li itum na numbers 16 li sam phangra jena chiwi thili Deuteronomy chapter 12 li sam phangra jena 16 li sam phangra jena itum chapter 26 li sam phangra jena wa laka itum na 2 Chronicles chapter 31 li sam phangra jena Nehemiah we chapter 10 11 13 li sam phangra jena itum na wa mai laka Amos we chapter 4 li sam phangra Amos li hang da klepa na ka ta gla ja kha tai so ka chung chung khuira ga chi atomining li tai mya ga chi mane ina sa ngai sa pai ka chi wining puna ka chang hau da rana khuira lo tai si khura ing la ngo to lo ngo zin lo ngo shun lo khuira ing la ina ma khi ma shi lak mar da ka khruwi kharjana ka sam phangra jena itum na ba la ka Malachi chapter 3 verses 8 to 10 li samphangra chili rana Israel now ping li kasir la ga hangi ki hanglo ja ka na thum winning li na thum na ida tam twi ki glo ja ka ai rana hang da itum li so mi re chi lo ka ava ma so mi lak itum cho chang la ka nok twi de le raba ka phaning nga jaya we te raba nga jaya re the kahang ji shalaka verse 6 chapter 3 we verse 6 li ran ong hang pan eva mang che mane khang che pa ba na thum ne je na tai si mi ko na thum na ili ngpon dale na thum na mi ko na rali ngpon la ngpon shari je na khiralu na thum tai reshim li khiralu je na in ga jing ra moisture for sure la na thum ni so mi ta chung na hai da ka zip ka wai pam mai na dang ta malai sa ni kla na yang lo ili chang tam lo the ka ka sirwi kharjana ka sam phang re chana New Testament li ung jena Matthew chapter 23 verse 23 li itum na tithes Pharisee now being
chú đi cái thằng nào pin nè suy đi hân nào hân thiên hân nào cái thế nói đằng ta tai quỳ ra cái chuyện là Revd nè Giêsu Christ nè chỉ thấy là cái nó chum nè cái thế nào hiện đằng ta tai quỳ ra khơi chỉ li rít không ai chỉ nó thầm sát rồi lúc không mà shun ấy nè khring cái lời chữ khami hi ping hin rít mày chava tai slami cái lời chữ ping chỉ là sani chứ phá ra tai slami chỉ ping chỉ là salo chỉ là phá mày rồi cái chỉ khô chỉ ba chín ninh li mà lại bài mà khô chế nè Luke Willie cái xem phẳng rồi chapter 11 li jang chế nè khăn nào li Hebrews chapter 7 verse 5 6 7 9 chỉ li Abraham na Old Testament Adam li hang cái chữ Hebrews cái pipa na khuyra là cái Abraham na tais kamili nào mà ra bị vang rồi chân nerd cái chữ khởi chana cái pi khai le hi này ở hi cái tông hi pa cái là cái tụi nó khi xem bằng lơ giờ cái tai chỉ vợ Moses we ayin mara rang cái exercise sai practice sai number 1 cái là nào đó ayin chỉ mi cái chế nữa Moses we ayin chỉ incorporate sa cái này sang nerd là cái phone ta chỉ là shoot pi cái này ayin mara rang cái là lấy sai đấy ayin ra chế nữa lấy lui hay đấy ayin ra cái chế nữa khi hàng lơ giờ cái Leviticus chapter 27 we verse 28 chỉ li yang à cái tụi này cấp ta xem bằng bàn khi lơ giờ cái tai si vrivrawi này vrivrawi li khira cái gì tai si này tụi mình nó mới chỉ lắc cô tai si cái ba người nó mới chỉ lắc mà này cái tai si vợ vrivrawi này tôi lập xem bằng là lấy vợ chúng ta giả lắm nên là khá ra ba chi xem bằng là lỡ vợ tai suy chết chân nó là cái gì family with budget sao là tai suy amount chết chân là cái gì mi cái chung cái nữa pe xem cái bằng thran budget cái xem thran rồi rau hi yak cái mi rơ cái gì plan cái xem đi skip sai cái gì chỉ thật cái chân giả lắc chỉ vang cái này trong mấy church li tai cái mi cái chốt chỉ khi hàng ra chế nè Arab ayin li chân ai đấy cái là ayin li chân cái gì New Testament li mất chân bài mà này cái gì mà hàng lắm mà khô lấy cái gì vì khởi chân cái chung cái sai đấy Tangkhul nào lấy cái gì vắt đi cái gì là cái chung cái sai đấy lấy cái gì vắt hay tới cái gì ta liền cái tiếng người kêu đó cái phía trên mai sau này bằng trang chỉ cả thế được không? Thế nên nhau lắc cái nữa, cái cái phía cái khẩn yếu hospital vào được không? Tại Hàn Quốc cái chung cái là lấy đấy, khờ lấy cái gì chứ? Ayin li chân đấy, cái là ayin li cái chân chứ? New Testament li cái là church ra lấy cái gì thì là không mất tay à? Hằng mấy cấp cái chuyện ayin cái gì chứ khi cái chứ cái nó vì prohovereli nó vì uklung yang tong ting de le shilo hak mai cấp bảy chứ nào cho nên nó vì không nói nào li nắp cái là lấy cái gì ta de le shilo hi na cái khăn gì hi na Moses say na mà ran ping cái tong hi chỉ chân nở sơ lại rồi chỉ có lấy cái gì cái chuyện nào po Leviticus 19 pal thật ra đi nó sang tới ayin chỉ pal cái chung cái gì ta sang rồi không nói nào li nó cái là lấy cái gì ta de le shilo Rally, nó bị uklung tông tinh tới lấy xíu cái gì Moses về anh là trong khô, cái là chỉ khui là cái New Testament là incorporate sang hai khô. Hiện tại example là cái mang hàng này, item nữa, nín kamitra hi chỉ cover New Testament là repeat sai. Chúng mấy cấp ta bấm mang cái sắm bằng ba chữ nào, kêu là cái Romans chapter 13 verses 8 to 10. Chúng chỉ trong sai đấy. Chỉ thấy à cơ New Testament li his halo the Old Testament li lấy sai chứ New Testament một khi ra bài mà nỡ cái gì Bible là mang chứ mình có màu gì nên chúc cái nè xem cái shop này cái Bible li vợ mìnhรู้khô cái sai hiệp pháo khô cái gì vợ chẳng lạc cái đó
He told me, "Kane, he thought that Taka ties with he, Kata, all the semen incorporates our color, Jaka, passage Jaka item the young room say. 1 Corinthians chapter 9, verse 9, when I look at 13, 14, Washungda, Chili mistake as the night, 14 Washungi. Jane Chili Hanglo Jaka, Mukvana, Ma night the Liluka, Jankadbuk. Chị thấy sai chẳng nãy là itum vago meaning a poker mung poire machine na sa ka sai re ka dam san chili va mu wa shi chin la ka nai tang sak chin chi ka sa tran chili khmor makla pai ma kho mu wa la ana wa sa da gle chi shan man la ka uk tho la ka yang shok la ka wa sang sak ki ji kho rana sa yu le le shi. To example, you look at New Testament, 1 Corinthians chapter 9, Lee, Rang the Klepan. Hey, Moses, we are in Lee as the Mahangai Mala. Mukvanan, Manai, look a Kumorma Klepaimane, Machimala, Jimukvali like a Shiwang Mangla. Money. Ka! What's other Claya? Paukamata shock me the Claya. Nali Shepasa the Claya. Pinjli, ring Gavai, support Hag Vaivangi. Kachi Quirai. Jana verse 10. Qui 11, 12 skips house. Chipachi Mugvawi example Pachi Deuteronomy chapter 25 verse 4 when a Kotsak will go Hilirak Sanko. Jana 11, 12 skips house atam Kigasap I make 13 and 14 G. Paga item the Sampang the Clay Pachina Vere Shimli Korum Shimli autumn Nagata Clay Pina Chili Quira the Clay Jena. Maring a yaumla, Atuma Lila Maling, Mavang, Malila to Mlea City Pankavaya, Jimangmi, Kang Day Maling. Very right in a no Shuruk Sara, the Levin Albing Lee Kang Shitsalaka, me ping a Horomshim Jili Quikraji, Jui Churuk, Tara Willi Ava Quilka at Tumli Jena support side. Jui can text by he Hilly Hang the Gleco, don't you? Know that those who minister in the temple altar eat of the things of the temple, and those who serve at the temple altar, partake of the offerings of the altar. Verse 14. Even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. He are contextualize kaiko. New Testament when jang me tais ke term hi limit sang mane ka tais hi ke chuen a kot sa ku glo ja ka Deuteronomy chapter 18 verse 1, Nehemiah chapter 10 verses 37 38, Numbers chapter 18 21 to 28. Hili khorom shimli kuralo chen pau kamata shopping khorom shim jili shepak sa ping chen ring baire ke chi pa chi khang khorom shim jili atum na ki khirato Kikuraklo Jaka, ties and offering. Thanks. Kutong Chili Quikran. Kultong Jiquilaka, Atang and Hili. 1 Corinthians 9 with 13, 14 Jili is an Italy. Chitaika. Chewy asat avat baching raicha, the Hilila Salo, the church rally, Kaidili, hang out the itum he saplum really. Taisi, all the semen. We lomaran go layer side. All the semenly rang room sange. All the semen he jishurai like a fulfill sak high till sufferer kachi hang tale. Ara Kangatay point kakane kiglo jaka challenges. New Testament does not talk about tithing. Aka hang tale. He atang shamlak in hangaire. Matthew chapter 23 23 chili kayang tran. Item na tayaura, scribes ping, Pharisee ping, keeping chili chishuna, Haka kaninga ping, Natum na katiyo now, Chendang da, ties quiraluka, Chili hakam, Piao kami, Chukami, Shit kasang, Michang Mikaima Kaila, Macham tam mina, Mikatong ali sakami watchi, Natam chitadaire. China read Kamaya Ping. A Java, Chilasa, Tais Liquidasi,
Hili hang the Klepana. This you ought to have done without leaving the others undone. Chiko. He ties quick rahi. Katong la sa laga ties the quirasi gacha. China achuk paying sara. Kakshung sara. Tishu aklatana kahang a twini. Chitaika or ties kami here. Palomo. Tishu nala ninchang lamo. Tishu got singram wagai dilila. Chichiga ga piping lila. Ana he pay the ping sabrilamu. Gachi itum take a qui some delay. Next, Ara Hili challenges Kangatayakana. Kanyere Kagatumpali. Taisi Milila incorrect tithing. Akasadri. He Katagla Jaka number 1 Lee. We tithe out of compulsion. Dandi. Her New Testament, itumli Bible gang, Kipa Katandi, what Malay Nichigo. Nam Puena Vamana, a John Tong with Tashin, we are a Mimusho to the day. Shimsong, a Mingla, Rusong Rocket Jalo, a Mimushoko, Pasa Bingla, Kurl, High Miji. Ko Bible no Hang Pava. No, we are Pang Nagasachi, Kamiji, we Pang Limiting Suklo Jinda. Chidaga come a Tomaliga Taya with Rajan and the Pong Sharena, Saman Miragite. I mean, Mamminja, Malaya Salo, Ki, come at me. Ka, itum the Midakli, Nashava and Nashavana. Nampu enemy Kangsa. Passer, oh, Shimshong, the Tulop, Mikalam, late to Ruko, Katioko, Makapaning, some Sapam Ruko, enemy now, Gachi. He shown we context by an answer, Passer Dicon, home visit Mararang, the Kain Dangta. Gachini. I died with Savar go Kral Mangwa. Chikatama to Hami Santaleaka, Achi Piaos. Taisiva. Home visit Kravang, Milomachi Lakko. Taisi pastor Mingo, then a committee of pastorly communing go. Church you can have been communing. Taisi Adam Itamwe Leviticus Lehang Haidata. Ties belongs to God. Ties every ravini. Atumrala Marala Nana Miranjina Mikijini. Be faithful. Kashun Lakana Samilo. Number 2. Kakanili. Threaten Sai. Threaten Salaga. Karjana Kane. Kachikataliva. Irum Lea Ties Jungda Kamiwi. Amingli Shoklaga. Kumgapele Praslimi. Irum Manimko. Aram. Miauta Amana Shimkungrana. Kiwang him mill, Sakshigla, Tahagla, Kurka. Nampuenemy comes Aka. Shock the lay, ja practically. Kangatayakana, Nashina, Siak Samilo Junga group lay Jaromba. Ties Matadama Kamiwang over Rawi Konsha Tagi chair, go, Joe, then Kurti Lugaji tongue when Namput at the Triton Salag Machilakami Kansak Jang. She shocked the Chiva Makamashung died. Gagatumali tradition. Here, said Kanani. Kivangana ye dies miracle Jim, Matagaji. Ko Ishawa Isha in the ground with Todena dies a mirage from Plunga Jada. Jana Asapaitan mirror, Masapaitan, I'm Mila Kim Tan. Jewish seriousness, Bachi. Kachan cook Bible no, we run it to me hand like day. Here it to the saplung giggy what they get a conviction by he. Malayla, you Babataji Malayla. I Ishina Sajana Craven Sarash made a Kamina Jauda. Kasawi Wangana, tradition Jiliga Shu Wangana, Kashung the massacre accolade go. Kanak Kakanili, Jibatangli, wrong motive. In a ties miaka, eliminate mirror. Church Nailik Yashira. Inner Kamatuichi, Gotong, shit, the Manara. In a Pankangaika, get bug monkashi paimene. But you motive. Taisi Milaka, Ilivrana, so mirano. But you motive. Business Kasada the junk. Chitata ties meets at the lake. Ini with ties motive for Kangui the lake. Rally business Msa paimene. Rally Kamili,
nuôi mình học mấy cái vai nuôi mình mà sao mấy tờ mi pin nè sang mấy chuyện mấy tờ sao cái vai vàng mình mà nên lắc mà này khớ tai gì vậy run nali so mi ai tờ ya ili sok mi ak vai chi nè tê ye nali khaya shi kho nuôi cái hàng nào kho cái chỉ vì proof sao tờ khmin đó thế nè chỉ li cái người ác sang tờ này khăn nào vậy challenges này cái chung cái lấy phi khăn nào vậy incorrect tithing really poor stewardship hina kiwang lo ja ka church na ra ka chot ka hai hi kiwang lo ja ka tai jingma khali ka kai ka na khani shimi kai ka na thuruk shimi kai ka na jisha chiko shimi sha ga wili hang phanga la makaram ne tang de kho tra da khani shi da sam bang ni tra da khani shi khoi khra ba ma le ma ne ji mo học vui cái thum sĩ đó prami là cái học nó ác sang ai cái cố vậy đấy cho nên chính cũng ác phải san cái này cái chỉ là concept ba hi hơi đấy mà cái sĩ đó là cái hơi Allah nào ác sang ai cái cố vậy đấy cái chỉ concept ba này mất bay là mi hai management ba hi chăng run ili cho nali say thra học mà cứ hơi hăng bằng à, so mi hay cô, tụi mình chơi na ara mà chỉ manage cái sao bà chỉ, yêu stewardship bà chỉ chẳng, mismanage sao cái, ali miran chỉ mà mi lấy na cái tích giá cái chung cái số cái vàng ấy na, churchy chót tới lấy. Ara next, itum mi, thà cơ, phải challenges itum bab tai, cái gì cái thà mi na, tai mà kun lắc cái mi chặt tới lấy cơ, chỉ na khi chú thấy cái cái gì Maram shini itum yang say. Number one, it recognizes God as the owner of the land. He will concept and how go Rana gahang, the land is mine. You are a temporary tenant. Ngalay he you ko. Nawa ka shi na ka masa ka khim ko. Jena ngalay we na shok da kle ka tong hi ina akvane ka chi hi. Na tum chi thai pung ro. Jiwang na at Tithes claim is honey. Kiku every right. Taina, I the one rally piece I just hired to. Mashalam, Raw at Samate. Tom take them to your mouth, it is it. Raw Samane, Raw Pisamish in Mane. Sadler, Pesala, Gashanga Chonla, Shimla, Tontangla, Garila, Gotong, Itumwang, Shichin Gwang of a Shamquikang Sakmane. Ka, Jiwi source baji, eco, Gajihi, Jiwi recognition baji, our links. Jenaka Chigatana, Chile, Jaika, Rally Mew. Other Chilika Shoyakan. All the men of Dumley, Israel not being Mutsang Rang mà sĩ cái người lấy chỉ mất trăm cháu rằng là cơ hàng cái chắc cái này chỉ lý vào cái chế này không mà thấy cái tông à thấy cái là mi là yao là say là yêu vang khi ra cô cái sốc phùng cô cái chỉ hi cái club ba vợ ý trả vai mà lấy thứ bài xin này cái chịu vang mình này cơ à thùng này ý à cái ván này cái chỉ mà lấy bài xin này cái chịu vang này chỉ cái bộ này. Number 2, sovereign God. Hi này chỉ thấy cái chứ cái tông control sao được lấy, ini nè, pasak mà tha sắm bằng lực cái trang pe đó, what sao cái shop we, source chỉ là anh, situation cái mà tha cái mi là anh này, itu mày climate cái mà tha cái mi là anh này, yêu sim kuli, cái giá cái nắm sắm bằng cái sắc là anh này, ha, hi cái thi cái sar, vốn sim mới sốc là ili chú nè, con cái mi chỉ là anh này. Sai cô ri cái shock cái dân cái tuần cái ngaran cái miếng chi anh cái chữ recognition chi khơi mini chứ mo tai cái miếng chi. Number 3, expression of one's gratitude. Item na Deuteronomy chapter 26, verses 11 and 12 pa ka theo chữ following verses. Khuyra lục tai suy khuyra lục là cái này khi hàng rất lơ chả khớp. Ishawo Ishaying Rally Aramli Pamdele Laka Juena Hoshok Laka Egyptli Tanva Laka Jiwi Sakashijina Shimananai Harisai
khờ nuôi tech mà thấy bằng sao khờ lấy bằng trên cấn quy lực cơ quy shock mi thế na ara na iva ring cái param người sĩ ai yang lấy ram hili ung lực cơ hạt phô hay đấy à thấy sai phô hay đấy ring pa phô hay đấy ninh suy hay đấy ta hàng lô chỉ thế ninh cái gì kami một chút ác này kami daily faithfulness rana jo na tolop chap phoga ka na whatsapp phoga ka na income lai phoga ka tais miracle na rawi shuru ka shuru ko I le gi chin mam lai pa ma ko gi hi yo khrili an chi hangai le te to hor chak to ka sa hi chili faithfulness hoi tolop ka chami ka chung ka chang ta le ri sha ka wili 98% ka ta ba cha de le ri sim mai na cha thang ba ta ina antas aka sa ka ba pan ya ra ili tolop le 50,000 mai na sui ka ta ba sangai m ko ka chi aka ha sap pai ka iwa iklo to entrepreneurship sa la ka sangai ko akwa kam ta sam mangai ko sunday off khami u ja sangai ko ina ngso na cha ka mai sam mang sang ji so mi ga je na ro ma lai kho ka hai yang ji pa chi masala na na shim mai na ma chat phok lang ga shi sang hai ji or chak ta ra ara ing ni ngai ko sa ta kli nu wang ko ne the kami faithfulness khalaya quality mi pa chi na hi kami ni number 5 care for the poor and needy ka cham khangai pingli kre tai sao ko phok we na thil ga achira shung te hi cham khangai pi itamwi church we administration hi li ka tiu ka correction khui ka vai aka financial management li aka leitali china khigla ja ka church ka chung ga wi budget in a check sai re ka chuing a chai li orphans and widows and poor and needy ka chui fan pa hi toi lak ena ma thei na yaw mani ashi awawa thiaw da church na kham khui lo ka postgraduate and dang da thakka miaw hi chi ashi awawa thiaw da mai naung ra chon naung ra pingli church na khang kor khui lo ka ring pha lang na thui da le chi ka chi hi saklak na shai Jenny, you imram li itum improve kas hada kar sai. Taisia, he was shuru ka shop plungro. Ko ja taisi quick rat run. Ko chama pingli. Remain out pingli. Maran out pingli. Zaru mangum lo ko hang khai le tele ko. Jenna, rally kali hina chite ga cha ever rawi ka hang nai. Reverence and obedience. Rally ngachi thring le ka an ka hang chi or chak ta chak in a sai. Kanawali love for God's mission. Rana hi sar ko the hang hai chi ung shung kwai chok ar I phai pang dre le ka pasa kam tha le ka rawi mission ni ung shung kwai ka chu wang na hi ka ka tom mi ma chut akasata church li tais khu kra ping na rawi wang ka shop the klei ping na hi what sat the klei ne ga chi wi significance chi wi ma chut nai ara tha ka who should tithe tais le khura ra che taisi khura paye che khipa khura ro to cha ka number 1 every Christian ought to tithe every shnau ne ga chi ka tong na tais mi gi chi issue nga chaili issue chanang rang chaili ana la ka thum tithe mer e ma mil phai ma chi lak pai m ko Saman rak yaw damli tumli kyang la jaka of us will stand on the judgment seat of Christ. Jide, jithang ji pichar sa dang ji pichar pam ling ning ra ning la ka sa kai ka tong ji wi saman ji avav na yaw ta ra jide. Ai na ka to wi la na tais me da na khila ko lu ma chi lak ma ra jide jithang ji na shawa wila na miai da na kuyawlo ma chi lak ma jite jena ka chi chana sam ka panga dishu da ka chi chana rally or tamutara ka tong na mi plungra hili itam na thai plungi ka chi principle mati yang sai number 1 li tithe is based on blessings rana na likya ka somi ka chi atishu da kami Jena taisia ka cham na kui
cái sang nào ping li chung mấy tơ quy mà chỉ lắc mà khô tharalia với mình này tharalia với mình này cho nên million á cơ million trasam mà cơ million á cơ quy anh chung ali chung mấy tơ mà quy khô awi lỡ thararamang quy lupa sha cái sâm mang chi lupa thara quy ali làm rei chi mà chung mấy ngarai chạy nó chăm thầm mấy này vừa rồi sami là cái cho nên tai kami hi ili rana kyak ke somi kla ke cha tishu da jak ke mi gi ge chuni. Number 2, tithe should be done out of willing heart. Mi ngai ri roin nam phu wi tui ma lei ma ni a tang hang kai ta ta chang tritan ke sa wang ai na nam phu ke sa wang ai na a na shili khon sha taw ra ke chi kham chit khra wang ai na min pho kham tha sam bang vai wang ai na motive khang te te wang ai na mani lak ma nei kho uklungli rana sok mi shang khui thai ta ali nga chi thring ta ali khya shi ta ko tong ali control ka sa pa chi rakho ka chi wi phong ko shop sa ta dai sa mi pung gi chi ni. Next, hetam na thai kli cha khang tai aka why should the church tithe ta ka kyuwang ai na rana so mi ai ka kyuwang ai ali mi rla ka chi aka. Number 1, kyuwang la ja ka because tithe belongs to God. Tithe se every wrong na chuwang ni to malik kami mane. Itam na chiri sa gai chi. Itam shimwe na koi pung la ka awili koi kwa. Chimang chili itam na otam na thu khai. Cha awili plung khai. Ari honwa. Technology na advance na ho ta koi ko pung lo. Pa la gai. Mobile phone we na sir ta ka kap chi second khani ulung ni kap sai sang khai. Cái sắc cái khăm lấy mình, mi sơ trái cái chỉ li, as Malaya way hit away cái gì, shock cái bài lá đó tiêu lắc hay đi, thế này itum xin học bình mà, kêu vang ấy nữa, tais miracle, chả cơ, itum nằm maram thuruk yang đó, khare pali, tais vrivrawi vang này, vrivrawi shuruk này, chỉ vang kami này. Number 2, it's mandatory, it shows that we obey him. Yeah. Mi plungki ki chini ya sap long ro ko khurap long ro ko ya no maning ko na mang pon pam ko jida tang Malachi chapter 3 li khang ji jang mang pon pam ne che iwi nei ji wangai na i na ka hang khaya shi de khira lo ka chini. Number 3 ka ga thumali to fulfill great commission atham thor hangai re great commission part ka thumle preaching teaching discipleship and baptism. Katong hi what ka sa hili itum shichin vai ka vai. Number 4, to show our love and affections to the poor and needy. Ka cham khangai nau pingli a chang ngau la. Ka cham khangai nau pingli mi charu ko no wi tai chi ka chi da. Jena itum na tum ni le shia ka chi phong sok ngai ja ka mi lu. Ra shuruk jena. Na we shuruk jena na yang na plonga ka thanksgiving the chili ko shok ni che chili la matai me ta ran ili so mi ga ni yang na plonga eva ali mi plongra ta khami hi pa hi khami da kar sai. Number 5, to express gratitude to God rali ning shi phong shok khaya ga shi phong shok. Number 6, kanawali to worship God. What? Khami hila kho khrum ya kai lak la sti ran hangai kipa ga iwili khamasai na mara paim ili khra ran in nali kya ka somi glag ja thi shu do khiralo laga phon ta ili ra khrum gi chini kho ran ai thum ne kya ka somi ha church li ra jena preaching mang noi khong na no pan na khlik sa sa tak le mak pha sa tak le pa chi khlik su mram ni hang ko jong a thang o ja na khang da ali zi la ga aru chi zi a dong ji mar me re na mak sa ji hang ja na a ya u je li khang lak ya chur ma ka lu mar khong na no pa li ka zi a tam le ya na ko so sang hao dang na li ka zi a tam le na nga shai hao chang khat bra li le shi mi si ja ya bra tu ji mi pa hi na gang mani na gang ni
ili amik ra khuyng sak ta pha la kai inga chayau chiki chite chimaning lei tmu yo ulta na ili ka hang la ili khrin ne ta malung wat khwila ka nga chegi ki chimot bali khashi ena thui ga hi mag shog maning mane kha itumna rally khra hi khmi hi la se ha hi la musot la hi la preaching hi la kokromui akai sere implication kai khayang sai laga kup sang wai sa ke number 1 itumna thai phlong gi ji ki khla ja kha every believer should tithe atang hangai re shit ka sang mi ka chiv tai sar hili addition na ka miao ke question ka sa le kali ka mashi ka sang ping na tais mia kha mukhui pai rak la chi akale dale iwi chili bible na silence out iwi opinion ne khui se kha paisa ji khui la ka ring ka phasa ma ya mai ji ka khui je na mi pa ji le bao ka mata shok vai we khamong ji shok lo relationship bilap sak vai li tanja lo bichin in a like 2018 li should the church tithe the akakapi ji copy samang ai mi sang dale ka yor ko bai da malai tur I ma sha wen dang ta sakla ka na khamang sing shon shon na da kak na nai na pam tri rele akhunu wak chili toilak na sam phang tithe li relate ka sa question ka sang dale re iwa opinion pa hi wa hi ni chena kalli ka mashit ka sangping na khwira sa kha ka thar khra khla ji chili khwi laga chipa che na tanja shok wi laga mi pa chili gospel preach sami ka wai wang churli ra jang wai wang mu sun go khwi wi shong fu pa ko khwi li khngwi ma lai mani number 2 tithe should be brought in the house of God where should be khra May spiritually itum hi mi avava hi vri rap pam khwai wang ni mangla ga thar pam khwai wang ni itum hi kha itum ga tong hi khrup la ka church sham ga hu ta church na ngajing khwai apam khorum ga wai apam chili khoi ka wa phai kai ka na hangi prayer center ka tha aryon chat na lak en le dak le prayer center ka tha li mu khoi wa pai rak la prayer center li tithe khwao lo ma chilak mani bible la gang pa bring the tithes to the house of God ravishingly ko rawa apam ko chivli le ka wa na phat nya sau sa je ka God is omnipresent awishim ko chi pa to chi pai ko itam na korom sim sham ra ta sham ga church na sing da kle ya a hope na hi sara da vre shim sa da le da kle jili khwi ka wa pai Number 3, tithe is a part of worship. Tithe ya kokrumi shuru akai akhane jima malai lak alu. Number 4, tithe to support God's mission. Atang hangai re tithe kami have raw mission od wang itum chili support kasawi akai akhane. Number 5, tithe to support the poor and needy. Kacham hangai naw pingli. Nana ngalang sa raw ta Mawami ka pa, mo shok ka pa lay sa ka, matingrik yan pang ties manage ka saping. Rana, pang parol ka siyasa sang migay ping na, pang ka taray na, uklong ka taray na, shichin ka rawi. Kachot ka changa dakar ka sami ping chili, shichin bayar no. Kanawali, ties attracts God's blessings. Atang hangay re, I tais mi laka sok mi sa pangra the rin laka satale ka rally na business satale masam pangra kha ning thar lakana mashungri kana vri rawi shuruk ne here no we call the khiwa mya ka ali khmia awi ka hang khang na pa chile ranava somira ka chi promise le khiralo iwi shimli khiralo jeni in jerfu sok mi jerfu show the ka jingha the rotar Nagazip Vashment and Melissa Mirror. Hini Rouse Hokamiva upon a day and Tata Tapai. Pay sign the rapai. Pisakamatai in the rapai. Larry Gatem to make show in a rapai. Gatsat Rakami in a rapai. Upon Kuchung in a rapai. In a Pesamang
chang lirin là cái tais mi sadaya cái số của mi chỉ mà lắc mà được chang đó ngài khóc 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 cái bông chung cái này rau số của mi chỉ ra bay tais mi cái thấy à rally không có chuyện tais cái mi hi shuru rally khóc rồi mi shuru akai cái sao đó cái cái sang church cái khuya church mà nín là communal church 사르노 미션 그 중가 마샤가상가 church 사르노 Tangkhul Baptist Church Bangalore ransom 이르노 amen